Ka Henyo Trap Youth Council sang kami kan opai ski jong ka khalai tarik jaleu arjar posau kalayo ban pha biang sa kumbalai ngut kisamla ki balangop hau drop shaka Alive Again Foundation ka Rehabilitation Center ka Banana Assam uba Isaac W Basaya Moit Secretary jong ka HYC ulong banadu ka tarik jama arjar posau baka sengla penmenai ka thama persya drop ka sengkla manthai kalale chakaleng ki jaka omtang ban khanra ne thangi ki drop hadin balai ukurup naki Harekas neng lakrau bala paru ikini kisamla Shaki Rehabilitation Center hadin bala menjur berkibahi ngasem jongki kane kade kawat ka bapra bat kumba arpa saungut ka seng kala pha shakti kijaka ulapan pau ka jingkman baki pajba ki ai ka jentrilang berkaseng kamtam kito kilong ying kibai kenduk ka jinge shuaban pankul ulong bala dabaro ki trilang omdot jinge ban penduk jaji utrop hapo kanung ba shilong Sama-sama. Kalau orang masuk ada orang ada bidang.